ari umukristo wacu wabyutse aduhamagara ko yatenzwe wahi wanyu, yatenzwe na pasiteri wanyu, aramutenga ngo amare kumutenga. Umukristo arasaba ngo nimumbabarire, baranga ngo yageze amezi 5 ngo bazabone ngo arinde Noheli mu kwezi kwa mbere. Ese nangahe Noheli ni 10 mu kwezi kwa 12 bazobone gutengurwa, ngo ariko ngo azobona ngo gutengurwa mu makutano. Kabijya tuheruka kubatonganya tubahonya, twarababwiye ubushize ngo umukristo uwo ari we wese, yaba umugore cyangwa umukobwa, umugabo cyangwa umusaza, akwiriye gutengwa saa 5, ikanisa ryarangira saa 6, ikanisa ryarangira agatwara abashumba mu gihumba akabaganiriza, akabasaba imbabazi, bakamutengurura. Nimugoroba haba hari igitaramo akaza bamubabariye, ari umukristo wemewe. saa 6 mu gitondo bagutenge, saa 7 bagutengurure, uje kujya umutsi mutenguruye. nimugoroba mu gitaramo uje muri soruti cyangwa unahagarikire, n'ibindi byose ubikore. Takurinda amezi 9 ngo ubushare, takurinda Noheli. Hariho ka ziza zishaka ngo kuremera mu madini. Iyo umuntu yakoze icyaha kitarimo imanza, nta mpamvu zo gutinya, kitarimo imanza zizakururana, babanze bahamagara umuntu uri kurazaze. Umuntu uraho wakoze icyaha araho yasambanye, nibamutengere gusambana gusa. Amatokeo yavuye mu gusambana umwana taco bibiri bivugaho. Ta rubanza rw'umwana ngo kugeza byaye. Ico twaracanze. Iyo kugeza byaye izivahe ko ntazanyibuka yeme. Umuntu nakora icyaha mu gitondo aza yirega saa 6, nimugoroba atarame, nazatwita azaguma repeteshe, aguma aririmbe, aguma aje muri za soruti afite indegera, kugeza ubwo azahagarikira mu gitondo, nimugoroba akabyara. Dore ingorane ni ibi byose kubera ko ndaho biba byanditse ngo niko twazaga tubigenza. Mwaza mubigenza gute mu ibintu byo mwijima, kikabigisika ikarengira mu mashorishori ngo cuburozi, ngo icama cuburozi. Uwo bashaganyije wose gucya ngo yaragiye mu cama. Ta muntu uraza ngo avuge ngo njewe mvuye muri kicama niyandikishirije aha, kujamwo bisaba ibi, kibaha kizagikora gutya. Ari abantu nza numva bavuga ngo nugutwara igi ngo mu mugoroba, ngo nijoro nk'imvura ihise, ngo kariterera muri uruzi Tanganyika gutya, amara ngo kamanjage wariteye, ngo zamugenda ngo kabonana na Satani. Iyo ni filosofi y'ababandi tabaho, ibintu by'ibihimbano, ibintu abantu bahimba gusa bakavuga ngo ye birashoboka. Igi oritera mu ruzi wamara ko ari kurikira wowe twagwa, cyangwa izindi nyamanza zikakurira mu, cyangwa uko gukagaruka. Abandi basanga umuntu afite ifaranga yarakize, yakoze amanywa nijoro kugira ngo abone ifaranga, ngo harantu ngo yateye igi, ngo aradorongera, ngo azana ifaranga, ngo aja kwaburika. Wewe wafashe iryo giko murigira ginkoko yanyurubemba ukaritereramo nawe ukarikurikira mu ruzi, ukazana ifeza n'izahabu mu kubaka. Ibintu byose bidafite aho byanditse, mukaza mubigenderaho. Ibintu utobwira undi muntu ngo nguyu. Aba bantu bose wafashe baba mu ikarine yawe, muri mu gupfa kuvugana kwa muvango yagiye mu cama, wo ukizana ico cama washizemwe abantu, ico cama muri mu kwandikamwe abantu udabahemba. Iyo kampani ibahe ico cama kibahe. Ngo mwavugiye abarozi, ngo nukuri ngo narimba kunda, ngo ariko ngo musigaye muvugira abarozi. Yaransekeje nawe kweli. Aho kuvugira abarozi ni gute? Ahubwo kwamamaza uburozi utazi, utarabona, utarakoraho, ukita umuntu umurozi. Ngo dore nk'uyu, uko niko kwamamaza uburozi. Uyu wicaye afite ikaramu ya ble aho na musayo, agiye kwandika ngo utaraniga ugaramye. Niko bazavuga ngo utaraniga, cyangwa ngo ntibarakujwigiriza, ngo niyo mpamvu ngo muza muvuga gutyo. Wowe uzo imbebi zawe zica kwidari, unaniwe gutobera inyabu, unaniwe kuzana inyabu ngo izifate, wamuvuga ngo ni nyoko wanyu. Dore ikindi kibazo bagira aho, mwebwe isumu aho iyo kugura mu isoko yo kwica imbeba cyangwa inyamujongo zasiga ibigori na za nyamunyoni, mwebwe muza muyita uburozi.
amapepo mukayita uburozi, maji mukayita uburozi, ibintu byose bibe nibyo mukabyita uburozi. Siko bimeze. Isumira yo mu isoko ni isumu. Amapepo nta muntu uyatera undi. Dawe. Amapepo azava kwa shitani. Direct kwa shitani no kumuntu. Direct. Shitani ni uzawohereza amapepo wenyine akaza agahanga ku muntu. Ariko nta muntu ufite ububasha. Umuntu wambaye umubiri nk'uyu wanje. Wo gutuma ipepo. Wo ufata ipepo ngo ari gutume. Ntibishoboka. Nushaka uhakane, nushaka uvuza induru, nushake wandika ngo ndimuranirwa mugaramye, nushaka ubwo ndi barakujwigiriza, nta pepo umuntu yotuma ku wundi. Biriya byose muza mubeshera abantu ngo nibo babikoze. Abantu nta mbaraga bafite zo gukora ibyo. Niba umukristo wemera Imana by'ukuri adashobora gufata iyo mana yiwe ngo ayitume mu murima igenda imuhingire, imubagarire ibishimbo, izoza igenda ifata imiteja izunguze ku giti gukizamuke gutya. Ese gira giti ni nani? Sinza ntibuka izina ryayo. Mbari umwego. Uyu mwego. Umukecuru yarabyibuka. Niba bitobaho ko Yesu yogenda gufatira imyego kandi wicaye wizera Imana ngo ahinga ibishimbo, aguhingira ibishimbo bigusarura bizane wicaye gutya gusa, ariko ukemera ko abarozi bo bobikora, turaguhakaniye. Ndahakanye none. Ugatekereza ko reba pasiteri wana ngendeye ku mbaraga nizera za Yesu Kristo ziruta imbaraga z'umwijima. Reba karevera wanyu z'umukozi w'Imana muzima. Ririya koti giwe ntabwo ukwizera ngo rikumara imbeho aryambaye. Tibikunda. Tiwovuga ngo mana pasiteri ubwo yambaye ririya koti naje mbeho mfite irashize. Ndizeye imbeho irashize. Ayi nukuje gikomba cyangwe mu isoko yiwanyu. Imbeho yo gukubita uryambaye. Bazana igikoti gishushe. Ariko ugatekereza ko ikoti ry'umupfumu uryambara we ngo yorikunguta ari iwiwe, ngo rikaza ngo rikakugiraho ububasha, agafata akantu k'ubusenzi bw'inka yahambiriyeho gutya akaza akazunguza atya, agakubita mu mazi gutya akazunguza gutya ngo genda ngo ibibazo byawe birashize cyangwa birabaye. Ibyo bintu uwo n'umwijima abantu bagiye mu shitani akomeze gushira mu bantu. Sina shitani nibo bonyine, n'ubujiji bitera bonyine, n'ubujiji bwite babateye mw'ubwoba namwe murabwakira. Tabzo tafazari. Ese bano bantu bapfa n'ubwoba bapfa barabesheye abantu ngo nabarozi, agira liste y'abantu yise abarozi, ntawe utayigira. Yapfuye kukiwe batamushingura abamwisa umurozi, ujya wisa abandi bantu bose abarozi adafite igihamya. So wogikura igihamya cy'ikinyoma, kuko nta gihamya gacika inyuma kibaho. Taco ikinyoma kibaho ariko ntikigira igihamya coza ngo gihagarare kivuge. Hazagira umuntu umwe gusa w'umurozi aze hano kuri Unity atubwire wewe uri mu kwandika ngo babaho, uzoze nimburi we uvuga ukuntu byagenze ugera mu cama apana imizo gupfundikiranya uzuduha ubuhamya hano. Hari umuntu uzubwira cyo kama kugira ngo none ngo abantu bose ngo bazaba. Hari abaduhaye ubuhamya ko babeshewe barenga 3 barahari babeshewe. Wowe uzoze utubwire ko bibaho ari ukuri babeshe, uzoze uhagarare uzana ibifatika hano. Uzana ibintu ni gutuza wita nibifatika, ni gutuza wita umuntu muturanye ubwo yengeshe gusa ngo n'umurozi. Uburozi ni iki kwanza? Uzi ko ubunyine umugore asigagira impande zitatu za Icama na za Jorona, na za yabegwa yagira guki imisatsi imwe yayishira nkaha, yagira gutya nk'intenderi banakoresha kane, yagira gutya agahera atya, yagira agahera atya ukamuvangwa araroze ngubwo yengeshe gusa yakeye guca gusa. Yambara Icama na Turusenye na Jorona na Siperi match. Hari ibintu by'ubucafa cyane cyane abadamu bazabagira umugore yaba ari umuntu uri smart, bakamavangwa yararoze cyangwa bakamwita umubandi. Uzi ko hari n'ikindi ubwo gutakeye ari ku mico, ariko cyo naco n'ubucafu unaniwe guca none abakeye ngo nabaroze n'umubandi, ngo n'umubandi abakeye bato. Umugore wiwi ukeye muto bamwita umubandi, ukeye mukuru n'umurozi. Nuguca mukecuru nukumenya kwiyitaho n'isuku, ntabwo uri umubandi.
uzi ko umukobwa afite ifaranga nyinshi agaca kamera neza ahita bamwita umubandi. Hari n'ikindi naho bazabesha naco bakacemera ngo bamuhaye ngo nyina kwa mpamvu nk'umugore ngo nyina ngo nyina yaramutamitse. Izo bintu ndivyoba ngo nyina yamuhaye ngo yamuhaye uburozi wakiri muto, ngo kuva ngo akiri muto ngo twarabanye bakiri umukobwa ngo yamyamutoza ngo yagiye gushaka mwazaga muja kuruzi ngo kumesa ngo mwashikaye ngo mwanika amahuzu ngo waje kureba agahuzu kawe ngo kakabura. Si ibisanzwe kwandika baziba zakajanye cyangwa ndimo kwandika amahuzu ku mugozi umwe kujya mwaye mutora ugatora ngo ngejo bundi banu iminsi yawe barayijana urusiga yobesha ngo barayawe kandi iri muri iyo nzu y'abaturanyi gusa ntibarayigeraho boyigeraho ariko kera wagiye gusengesha kera warahudumishije kandi kubera ko bakubwiye ko ikintu cyose kibuze cabuwe ono kuri ngo hari iminsi ngo naye nambaye rimwe ngo ari ipataro gutya ngo nari nayiguze ngo nyambaye gutya ngo mu bukwe ngo nyirebe ngo kurindinga ngiye kuyisengana ngo ndayibura. Ibyo bintu ndibiba noneho ubujiji ni ikibazo gikomeye. Umuntu ari mu kuva muri Afirika akaja muri Amerika akamatwara ya myumvire gusa y'ubujiji, ageze muri Amerika abajije amakuru yaho nta baruzi babayo. Iyo myuka yo kubesherana mu bitaramo by'abazungu abarozi babamwe baza bavuga Imana gusa, ariko wowe umunsi wahageze ukamwashika n'iterabwo bajya barozi. Iyo myumvire irashaje, iyo myumvire kwisiga irashaje, iracafuye. Umurozi utarabona ibundi bintu zose baza bavuga abandi bantu bose n'ibindi ni ibintu okubwira ngo bibahe nkagufata ukuboko kakujana abazungu ntibaza bavuga ibintu bidafatika, ikintu cica baba bazi ko bagikoze nk'urusasu nk'imbunde cyo kwisha kisumu bakayitengeneza wojana mu bitaro bakayipima bakanyuza mu byuma bagasanga yari isumu. Ariko mwebwe gusa byacu n'umwijima biba mu makanisa ku gatuti, ibintu by'umwijima mwarabizanya biri ku gatuti niho naho igiheko ku gatuti bakiyakura bakashira Bibiliya. Ariko akomeza mucafuza amazabawu rutari none se abapfumu ibikorerwa mu bapfumu iriya hirya mu bapfumu batarakizwa nibyo kubera iki mubisana ku gatuti. Umufurere umwe yarakijijwe ngo amare gukizwa ahura na mwene wanyu nawe wakijijwe ngo amare ngo aramubwira ngo yakuye igiheko. Mwene wanyu abwira umufurere umufurere aramubwira ati none wakuye igiheko gute? Ibi nibyo twabagamo tutarakizwa, ibiheko twazaga tubikora tutarakizwa, twaza tunabikoresha yego kubupfumu nk'amaji. None twavuye iyo twaje mu muco ibyamambo y'ibiheko nibishishwa ubikuye hehe bino ko ari maji twaza dukoresha tutarakizwa. Mwebwe ukijijwe umuntu kugira ngo muri bene wanyu kugira umuntu urubyiruko wawe ukizwa ikimenyetso cyuko yafatitse yamaze kwinjira mu by'Imana no gushamburiye naho niho yamaze kubivamo. naho nibwo gushamburiye bikorerwa mu mwijima, ariko we nibwa abo umuntu wakamiritse nibwo atekeza ko yageze mu muco. Tukumenyesheje ko igihe cyose uzoshamburiya mu ikanisa uri uwo mu mwijima, kuko ivyo nivyo wovyumva mbisubiyemo ngo nti wovyumva ndetse nabo mwicaranye inteye bavyumva, ariko niko kuri. Hari umukozi w'Imana wabwirije ejo bundi umuntu uzongera gukura ibiheko ku gatuti muzafata iminsi mu mwitse hasi ahantu bagiye kurambika Bibiliya yera saho kurambika ibiheko, aho ibiheko biza bikurirwa ni mu mwijima ku bantu batarakizwa. Ariko abizeye imbaraga z'Imana ziza zitwika ibiheko, ziza zibirya, ziza zibyumisha bikuma nta mbaraga bigira. Mu ikanisa naho kuza kwizera, niba mu ikanisa ryanyu hose ku makaro yose hari ibiheko, tuzokura amakaro yose tukaribisha ikanisa cyangwa tuzizere ibiheko bishira imbaraga. Ngahe subiza. Yaravuze uwo mugabo n'amahanuzi ga bene wanyu byose naho ngo yamavuga ngo yongorera abantu babiri ngo bari abantu bombi ngo Satani ngo bafite umugambi mubi. Ayiwe ariko mana isoni nagize aho ninde shitari afite umugambi mwiza
mugenzi ngo nuko yamusubije muhanure gusa nta ibintu bidapfuye umuntu yohanura ngo satani agufite umugambi mubi kw'Imana ngo satani ngo agufite imigambi mibi ngo mwene da mu gitara naho watahanuriye iwe mufite mwiza wewe watahanuriye we satani ntamufiteho mibi wowe wahanuye wewe wagufiteho myiza tumuzi ko imirimo ya satani yose ari ukurimbura no gusenya no nakujya kindi wumva nk'ico kintu kuzuzwa gutyo kabango agufite des allèges interrogation de marque ngo agufite imigambi mibi ngo satani agufite imigambi mibi aho ninda afitiye wamaruka mutaho wagirwa gutyo ahubwo uwo satani adafitiye imigambi mibi bari kumwe ari inyuma yiwe barakorana ngo nimba aravuze ngo nimba mu isafari yawe ngo udahura na satani nguri uzamenye ngo ko muri mucerekezo kimwe ko murajana ari inyuma yawe aragushoreye none ubesha abantu ngo satani ngo amufite imigambi mibi naho wowe nuzotera bwoba nite bene wanyu kandi hari ukuntu ngo shitani ngo atahaye yifuza kuzobyara nijyari yigeze yifuza ko nzoza n'ikifuzo cya satani ku bantu bose bari mwisi ukuntu ngo shitani atahakenera kuzatunga ifaranga nijyari yigeze cya satani ku bantu bose iteka ryose ngo nukuri ngo nturuzi kuzindutse ngo shitani atahayifuza kuzoshika aho ngo ko karahanura ibyo ni ubucafu bubi cyane biteye n'isoni kubivugira mu gitaramo imbere y'abantu ari uwazindutse ari uwo ni uri muhira bose ntabafite imigambi myiza none Bibiliya yaravuze ngo mubwire abantu ibyururutsa imitima nico ariko wowe ni konterere ko babwira ibimanika mwiterabwoba ngo bagume bagutegemeye aho mwikanisa kera kose abantu bazaga bazamo baje kuruhukiramo imitima niba yari afite ikibazo cy'ubwoba mu rugo yagera mu ikanisa akabwirwamo amagambo yururutsa wa mutima ubwoba bugashe ariko umuntu ari mu kuza ari muzima yagera mu ikanisa bakamutera ubwoba akabutahana mukaza mu ikanisa muri babiri muri inshuti n'abavandimwe musangira akabisi n'agahiye ndetse mugataha muvuga abiri mugataha umwe yareba undi ngo bambwiye ngo niwe bambwiye ngo sinkaza muramutsa ninga dusohotse none umuntu w'umuturanyi bizogenda gute hari uwo babwiye ngo hari abantu ngo imbere ngo iyo basohotse ngo baramupangiye ngo abantu ngo bazoza bamuhobera ngo basohotse ngo amateraniro ngo afite liste ngo y'abantu ngo atazoza aramutsa ngo buriyinga kurumva atari abantu bashaka kugifaranga gusa Alex umuntu akaza afite urugwiro yaragukumbuye wagira gutya ukama wigira busy ngo niko Alex yakubwiye uyu nguyu karaza ngo sinkaza muramutsa barambwiye uyu ari kuri liste yo kutaramutswa abo ni abantu bashaka kubahuzenza kugira ngo babakureho ivyanyu nabateka mutwe hariya hakugira Rwanda bazaga baririmba bakavuga ngo utabuhetse ingobyi umwana yarayazekera itegereze neza kuco utwaye agakiza utabuhetse ingobyi umwana yarayazekera usanga ufite isume gusa itegereze neza kuko utwaye agakiza udasanga uhetse ingobyi umwana yaratibutse kera adaheruka abantu benshi bahetse bashihishe ingobyi abana baratibutse uri mu genda mu ikanisa ngurakijijwe baragukanzura igikange baragukamuye nko kujya kugikanjirwa cigisheke tukigira amakakama tukigira ibyishimo mu ikanisa uri mu kwinjira ukabona ujya bakubwiye ngo niwe yicaye mu ruhande warugiye kwicaramo ukimuka kwicara nkiri wagira cyo ukasanga undi abantu benshi babategetse kuva mu makanisa basengeramo ngo baje mu yandi ngo bahunza abarozi wowe hunga umurozi uburozi uhunza imyumvire ya wa muntu ugutegetse gusa aragutegetse gusa uvuye mu byishimo byawe ugiye mu urasenye gusa ndakindi umuntu ari mu kuba ari no muri Afrika agategeka umuntu uri Kentucky ngo va Kentucky wo mukire mu yindi state nguhunga uburozi ayiwe nawe ukemera ugahambira umuduga amasaha 12 n'indege ukimukana amasafuriya yashaje n'ibikombe bitobotse ukagenda ngo bagutegetse hari ugiye ni tiyo hashika kawa mugore umugabo ngo barambwiye ngo yahunze ngo ahunze uburozi mu muhanda era kujya bazavuga ngo ahunze abagore baramubwira ngo ati nusinga wawe uramushoreye wawe umushoreye niba uhunza abarozi siga mukecuru wawe anga musige kuko nawe ga numurozi urashikiriya abo usanziya barama bati mwirinde haje kabica uko biza bigenda
tugana ku musozo. Ijambo rya mbere twababwiye ngo nibaza bagutenga mu gitondo sasa nibaza bagutenga mu gitondo saa sita tukaja kujutenze tukazawemera kumanyura uwo musima uko utenze uzugaruka niba bavuga ngo mujane n'amahoro y'Imana uzamujara mu bapasiteri bamaze kugushikiriza shitani guke wamugaruka mu bapasiteri mubabwire ngo ni mumbabarire kuko sortira hari dufite sortira nimugoroba ni mumbabarire ninjutera indirimbo bakubabarire kandi utwite bakubare ni marutahuje kurya nimugoroba cyangwa wagwanya ufite uruguma byose ubifite bakubabarira Imana zireba umutima ntizireba ingaruka z'ibisebe byabaye n'ibindi byose bene wanyu hari nabo bagize banga kubatiza kera ngo barinde umukutano kandi Yesu we wari umuntu wamwirutse inyuma hari umuntu ngo baganire gutya mu nzira aremera nimba ari Yesu nimba ari Filipo yamamubwira ngo okay taha hari piscine hano bamamubatize wewe kuranga kubabarira umuntu aho ngo kugeza byaye kuko uragendera kuri inde niba ari ukuteye pastor niba ari bene izo mbabazi zawe zirahenze kurusha zawe zirahenze kurusha inoro ariko Yesu iwe naho aba ni umusozi w'imbabazi uzuvuga konjora ku mbabazi zawe ninjoro nimugoroba kaja muri sorti kubwobo ntubwawe turagusaba mwami gukora ikintu gisha kubwimba bazizawe uyu munsi ube musha amateka be masha zose imbabazi z'Imana ni ziba ziraho niba uzifata ukazikingirana uzuzinganyisha n'amezi 9 ku nyungu zawe ariko siko si ku nyungu z'Imana. Ijambo rya nyuma turababwiye ngo ibintu byo kwitana abarozi nta gihamya nta cama gihari uzi aho kiba utarazana umurozi ngo nguyu ndamufashe ufate ku mubiri gutya mugabanye amagambo yo kubesha wowe ufata umukecuru ngo ujijisha abantu ufata umukecuru ngo tubwire ngo rino shara ngo ni umukecuru warayuje kundoga ayaye uzoza ni umukecuru uzomuzana kuko imbaraga z'Imana kizofata ishara ngo zane ngo gufata umukecuru nyiri shara urafashe inkuba urabeshe ngo nudusinga tubiri nyiri inkuba zana nyiri inkuba ureke kubeshera udushara ibintu byo kugenda ngo ni inkuba inkuba idafite gifata aya uzoyifata unzani uzoyifate uyinsingirize hano menye ko uri mu maherekezo